Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabr'nın 2'si Cuma'şımı günü. ФСБ Rusya tarafından işgal etilgen Aqyarda Ukrayna faali Igor Mavenko'nun ekstremizmge çağrılarında qabatladı. Ona karşı işini yıl evvelsi VKontakte ağında yazgan izaatı sebebinden açtılar. Mahkeme cezalav kararını, yani yaramada dışına çıkmak yasağını çıkardı. Ukrayna faalini 5 yıllık hapis cezasına mahkum edebilirler. Былтыр sentyabr ayında onu Azov batalyonu timsallerinin kullanması için dugan ediler. Hücum etken şahıs polisiya hadimi edi, fakat Ukrayna'ya zarar getirilmesi için cinayi iş oyladı, açılmadı. Bunun yerinde Aqyar Mahkemesi Mavenko'ga natsist timsallerini tarqatqanı için para cezası verildi. Hukuk koruyucular ona karşı işinin hücum hakkında tahqiqatni keçirmege ısrar etkeni için açılganını düşünüyor. Endi ona karşı aprel ayında açılgan jinayi işinin çerçevesinde oşeklengen şahıs olarak kaydedilir. Yani iş tamamının ona karşı bakıla. İşinin tahqiqatı geçirili ama objektif olacağından şüphelenemiz. Çünkü tahqiqat ona Ukrayna grupasında kaldırılgan nasıldır bir izatına bağlay ve bu izat Kırım işgalinin kabul edilmemesi manasını taşı ve FSB fikrine göre işgalde iştirak etkenlerge nisbeten muayyen sert hareketlerge çağıra. Kabel'de yüz bergen patlav neticesinde 15 insan helak oldu. 27 yaralandı. Anda birden iki benzin taşıyıcının bakı patladı. Kanun koruyucularının sözlerine göre taşıyıcılarının birine patlav aleti peketilgen edi ve bir kimse onu işlettirdi. Metilerden biri yolcular avtobusunun yanında patladı. Hücum mesuliyetini şimdilik kimse tanımay. Benzin taşıyıcısı benim ketken avtobusum yanında patladı. Her şey öyle tez oldu ki toxtalıp olamadık. 3 dostum vefat etti. Men atılıp çıkmağa yetiştirdim. Hindistan'ın ısı ve energetik stansiyasında patlav yüz verdi. 22 insan helak oldu, kararından 100 adam yaralandı. Facia memleket şimalinde Raybareli şehrinde ortağa çıktı, sebeplerini tahqiqat öğreniyor. Şirketin memuriyetinde deyirler ki patlavdan evvel energoblokta gazlarının atışı kaydedilgen edi. Vakadan zarar görgenlerinin çoğusu bina içinde bulunaydı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Donald Trump New York teraktında qabatlı olganını ölüm cezasına mahkum etmege çağıra. Salı günü Özbekistan'ın 29 yaşında vatandaşı yük maşinasında ayak maşinalar kaldırımına çıktı ve yolcularını basmağa başladı. 8 insan helak oldu, 12'si yaralandı. Hücum etken şahısını yakaladılar. New York prokuraturası Sayfullah Sayıpov'a terörizm qabatını bildirdi. Terakt hakkındaki iş sebebinden FBR'da bir Özbekni Qıdırovga elan etti. 31 yaşında Muhammad Zoir Kadyrov'dur. Bu işke ne alakası var olganı şimdilik bildirilmey. Sayıpov matbuatga bergen izatlarında teraktni İslam Devleti Terroristik Teşkilatı tarafından tarqalgan videonu seyir etkeninden son hazırlamak karar bergenini bildirdi ve hücumga 2 ay devamında hazırlanıp geldi. Oktyabr'ın 22'sinde yük maşinasını kirga aldı ve o günden hücumga iyice hazırlanmak için etecek hareketlerini idman etermege başladı. New York merkezinde terakt yük maşinasını aydagan erkek ayak maşinalar kaldırımına çıktı. 8 insan helak oldu, en azından 11'i yaralangan. Helak olganlar arasında Argentina'nın 5 vatandaşı, zarar görgenler arasında Ukraynalılar yoktur. Hücum hakkında bizim muhbirimiz süjette tafsilatlıca tarif eder. Oktyabr'ın 31 saat 15 New York Halloween'ı kaydetmege hazırlanam. Akşam şehirde bayram münasebeti ile yarışının geçirilmesi planlaştırılan. Birden şehir merkezinin sokakları, birden yük maşinası, ayak maşinalar kaldırımına çıxa. Ondan 20 mahalleni geçi. Bundan son yük maşinası balalarını taşıgan avtobuska urula. Ellerinde travmatik silahı ve paintball tüfegini tutkan jinkever sokaklarga çapıp çıxa. Onu polisiya hadimi yaralap, yakalamağa yetiştiri. Olgan malumatga göre avtomobil 19 insanı urdu. 8 insan helak oldu.
он бұры хастаханиде. Ама полицияда делерки. Зарар күргенда да чоқ инсанын олмасы мүмкін. Чүнки низам құру жүве екімлеріні беклемеден вақая еріні терк еткенлерді ола білем. Эллерінде силя тұтқан оғланы көріп, құрттық. Эркес бұкым деп сұрайды. Ама бізге қачмаға керек олғаныны деділер. Сентябрь 11 терактыны яшадық, ама шымдың женкеверлер инсанларға машиналарлы ұрула. Бұл елдан әр күн кечем. Біздің заманымызда әр бақыт мұқайт олмақ керек. Инсанлар телефон экранларына әрдейін бақып көрменіз. Әр шей ола білем. Уджум өткен шақы шымды хастаханидедір. Амелиятны алды. Өмір тәлікесі жоқ. Дейк екімлер. Полицияда білдірілгені кебе бұ Өзбекистанның ватандашы 29 яшында Сайфолу Саиповдыр. Нью-Джерси штатында яшайды. Юк машинасы кираға алынған. NBC мәлуматына Корея салонында тескерені қалдырды. Ислам дәулеті террористик тәшкилатының адындан әрекет еткенені білдірді. Америка Қошма Штатлары президенті ұжымден сон Твиттерде артық женкеверлерге мемлекетке кірмеге фырсат бермейдігіні язды ве сыннан құрывыны артырмаға авали етті. Геже елек олғанларының қатарасына тіжері мерkezini ярықлаттылар. Теракт оның янында юз берді. Хэллоуин мұнасибеті еле парад лягу етілмеді. Онда бір хачбин инсан иштирах етті. АЦ UATV. Украина президенті Петро Порошенко Сауди Арабистан зереті вақтында Басра Карфеза араб девлетлерінің ішбірлік шурасыны Русия тарафындан ешғал етілген Қырымда Қырым татарларының ақыларына дада фаль суретті құрумаға чақырды. Девлет башы шуранын баш кәтибінен құрышты тарафлар яқын шарқта хавсызлық меселелеріні шу жүмледен Қатар, Сурия ве Йемен вазиетлеріні музыкере етті. Бұндан да ғайры Петро Порошенко Сауди Арабистанның ачық етірімлар фондының идаре мудиранен көрішті. Әсас мевзулар Украинада ислатларының кечірілмесі ве бизнес иклимының ейлешмесі. Президент Сауди шіркетлеріні шақселештіруде иштирак етмеге чағырды. Австралияның Эфсаневи Луру қаясына артық тұрмашмаға олмай бұ туристик объектінің язареті бойынша шуразаларының чыққарған қарарыдар. Анлатқанлары кебі инсанлар топеге чықа, анда өзлерінден сон чөплік қалдыра ве орталықны кірлеті. Қая анангу Австралия аборигенлеріне айт, оны мұқадес деп саялар. Амма айны вақытта оны үкіметке кераға берелер. Аборигенлер алымлардан 20% қазана. Әр ел бұ ерні қарарнен 300 бин инсан зиярет еті юксеклігі 300 метрның тешкіл еткен қая сахрада ерлеші. Күндіз ачық қырмызыдыр, геже йылдызлы, көк тубынды есе қара түстедір. Құрметлі сәржелер, бұл сонки хаберіміз еді дады чо хаберлеріні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көріш кенде.